President jongka Voice of the People Party nak di gedung Ketan berkali ke distrik ke Biit ke Jompi ngai ke Jengkublai yagi para members kino kikam jongka party kentuk lang baro kena jer kerteng ai kublai hilang baro akum juru ai ke Jengkublai nak mentagi nongkit kam kino punya jongka senong berkam tam lek bai ba rang ibla yang sobha nak lihat jongka dika senong khiriat ke Jompi nak kata jongi ku party hi baru kowe ai lu juga play kham tam ani por nak kata i MP bai jongi i Dr. Ricky AJ Singkan ibla play por ka ba kodor jongi mix m banok kum UMP kham tam ban kit ya kalingkor joki light pun riutli constituency light pun riutli constituency jom kaslom parliamentary seat kam dei ka kam ka basuk ngasmo thu kare kam ka bakhia lagi di kam lagi parlok ke joma nanti ada po maulai ke ina dekat menga ke senran mang menga agri ke por om tak ni ke por ndai na do sedang jom cia nanti ke joma bar haru ni ke por bagai skem ginang itre dekat dan berpi oh ya ke jom kublai na kata jom pimbi pimbi ki pai ba nong song sinong jom ke ka clear district hi baru away jom ke ka constituency berkunjung kumangila atas nutu kita asli ke konstitusi hapo jom ka East Jaitia District nyai ke Jengkublai nakalian ke jonga simen ban nakalian jonga party hi baru kowe ho nak ke jinga ke tiga jungi ko party kamdai ke jinga kita apu MP haka yim darbar thawai ke hedu jokari India hi baru kowe ke Lok Sabha ho hak badan sans patam di MP kita tam kowe UMP itip bakamri ke basuk Henry MP kay ka ba ay sini kum kinong ilang jog party kay ka ba ay sini kum ki MLA jog Voice of the People Party bakken thopru MP pero dekat pangini por ka pemerintahan kadai ka jingi ka jog pai ba ka jingsania teli ka jog pai ba ya go Voice of the People Party lalangi kertiang dien ha ka jinga nanti ka jogi ka batang kum ba lais nem duna kum ka party ngaso blek lo kerku yagi haki peta baru kum kajinga tijui kum ko Voice of the People Party hoi akan mau itna kajinga nanti jog Voice of the People Party ban idon sikermen lagi pai kamtam syakani gadong kathan ke jogi sini sport khasirs yong kumta ade yong sete sport jai hills te ngimtip nanti ne sport jai hills ade ke ko ong yaki ong kumle ong hadir jog jing thaput jog de MP election ong Pennsylvania balengong ya kata namar ngaku we tre pat ka party kham tam ni bang lai tre stom na ka tai Dr. Ricky AJ Singkan ha de MP election ilaya gerung na ka we ka snong sa ka we pangkat pangilan bani kendu pat ki pai ba ban ngila so thu ya ka so ko jong pai ba what happening jog jing ya nanti ke jogi ban ngaso ban ai ka Jengkublai na kalian ka cuma tidak semua nak kata jompi ki patma kadi ka dong kathan ripnar ka jompi ni ai Kublai kerbang yang ki dalam pi ban anong mang ni por ka pemerintahan